le ku me karani awati moy wila yibi nyaa mo ma gero le ba a ka vega u tiem bi no le ku boy ore le ku kwal tv ku kwal electricity mu ka ti churia wa ka pe mu ka ti wa wol ti wiji so ki ti ka wol nyaa lo o du gora ti wa ai le ku ma ti ga ma na tem gi ni chingelen nge scripture nge wang tieng ti wa bi jwar gi lo pa ba ti o ti wa gi jole pe jole ku ele mo wait stop act 238 act 238 pin la yeu ti pal kwena tuana rio tinga pide kabor ma wani ni la timini weki ilare timba tile wani be dama kwiri so nyaalo wo stop aktu tabe ku we be wa nya pe ne ko do ko na do ai ne ko pingo ku be ro ping si nyaalo lu da po ngire ne LC be ti LC wa nya mi ra ko mi fo yin itin mo wa ma ko ku ma re kire ni anyalo LC ana o mera wa stop aktu tabe ma ko ni ti pal kwena tu rio tinga pide kabor si LC wa lu ku undo mengire pingo be kire ni ku mo ile tieti wa LC wana winyi mabe nyalo we aktu tabe ma wana ko nyo kwili ni nyalo